Gardon, Nilimonjerong Pipit, Pinibirta, Arjuponitha. Meraviti Sabit Forest Staff Atum Penchepator Piponsi World Environment Day Catalan Pon. Lakhain Korponilip MSC Constituency ke parlo Meraviti Sabit Forest Office along Sitami Vosigni Pipe Ho Arni World Environment Day Pirthi Adang Catalan Pon along Pacheton Dunsi Talon Dunlu. Meraviti Sa Forest Bit Officer IC Sir Renon Kropen Japonsi World Environment Day Alam Thi Thanpon. Laso phi theng piaklim panjan pen Meraviti kacheleng atowar akungkung theng piaklim epon pen labang somai pachun ponlu. Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News. Ang narkeb ko nili ke in charge lo lapen nitong forest guard do lapen casual do master role do lapen get together do lapen nil colleagues do first one do BJP East Karbi Anglong District Committee pen pator piponsi Phuloni Health Center along Kahumridam. Vosigni Phaiphor ni Phuloni Health Center along non akimi kikim kerangpon along 30 bedet si chelang asai hem along MLA Bidya Singh Ingleng EM Madhuram Lekthiatum Humridam si labang so 30 bedet si kachelang ahem along kelang jari pedupon. Ladet malam so aphit chethan chimun amai sitami pedupon. Lason si chethan chimung et penapi. MLA Bidya Singh Ingleng aphan pherangke tum karju pedupon ahut MLA pen kaninje pon atenki non kewangji vosika chiklu ni phai kre trok arni diphualong BJP amai thetan peman ponji. Labang solong Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma sitami nang chetong dunji. Lasi kado kawiatum sitami kachetong dun petji aphan chuning ripon. Athe labang so amai ki district ke thom pharman aphan mai pi peman pon popusi MLA Bidya Singh Ingleng pen pherangke thengnu ningje pon. Phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News. নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অৰ্থাৎ বিজেপি চৰকাৰ 9 বছৰ সম্পূৰ্ণ ভৰি দিছেহি 10 বছৰ এতিয়া আগমন তাৰে 9 বছৰ ভিতৰত কি উন্নয়নমূলক কাম হৈছে হোৱা নাই এই খতিয়ান চাবৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ দিছে যে প্ৰত্যেক বুথ কমিটি প্ৰত্যেক মণ্ডল বিজেপি আৰু প্ৰত্যেক সমষ্টি তোৰ কৰিবলৈ পঠোৱা হৈছে আৰু সেই হিচাপে বিকাশ তীৰ্থ হিচাপে আমি ইয়াত আহিছোঁ ইয়াত হস্পিটেল চাইছোঁ ভালেই হৈছে 100 বেড হস্পিটেল আমাৰ কিলিং ডাঙৰীয়া MDC আৰু ইয়াম হোৱাৰ লগে লগে নতুনকৈ ইয়াত 100 বেড হস্পিটেল মানে স্থাপন কৰিছে গতিকে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু কাৰ নেতৃত্ব কাৰ অনুগ্ৰহত নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অনুগ্ৰহত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অনুগ্ৰহত আৰু ডক্টৰ তুলিৰাম নোহোৱাং CM অনুগ্ৰহত এইবিলাক বিকাশ আৰম্ভ হৈছে ডিফুত আজি আমি বহুত জায়গাত চাই আহিলোঁ ফ্লাইঅভাৰ স্বাধীন হোৱাৰ পাছত কাৰ্বি আংলঙৰ কোনো জায়গাতেই ফ্লাইঅভাৰ নাই ইয়াত 2,250 কোটি টকা ব্যয়েৰে ফ্লাইঅভাৰ হৈছে হয়তো অহা লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আগে সেইটো কমপ্লিট হ'বই আৰু সেই হিচাপে ডিফু টাউনত মাৰ্কেট কমপ্লেক্স ছুপাৰ মাৰ্কেট কমপ্লেক্স তেনেকুৱা অসমত বৰ বিশেষ নাই টাউনৰ ভিতৰত গতিকে ইয়াত আপোনালোকে চাব চাই আহিব ইমান ভাল হৈছে আমাৰ কাৰ্বিবিলাকৰ কালচাৰেল যি আছে সেইটো মানে ছবিৰে অংকন কৰা হৈছে আৰু অতি সোনকালে হয়তো 1 মাহ 2 মাহৰ পিছত মাননীয় আমাৰ CM তুলিৰাম ধৰণে উদ্ঘাটন কৰিব বুলি কৈছে আৰু সেই হিচাপত ISBT ইণ্টাৰ ষ্টেট বাছ টাৰ্মিনাছ তাতে প্ৰায় শেষ হ'ব ধৰিছে আৰু কিছু 1 মাহ 2 মাহৰ পাছত হয়তো কমপ্লিট হ'ব তাতো ইনগৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু তাত বৰ্তমান বজাৰত বেকৈ ডিফু ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত যিটো বাছ ষ্টেণ্ড আছিলে বাৰিষাত বৰষুণ পৰিলে একদম মানে বোকা হৈ যায় কিন্তু তাত এতিয়া বৰষুণ নহ'ব আৰু বৰষুণ হ'লেও থাকিবৰ কাৰণে ৱেইটিং ৰুম থাকিব আৰু মানে কি কয় বহিবলৈ চকী টেবুল চকীও থাকিব গতিকে তেনেকুৱা আধুনিকতাৰ মানে কি বাছ টাৰ্মিনাছ আমাৰ অতি সোনকালে কাৰ্বি আংলং ডিফু টাউনতো হ'ব আৰু এটা খবৰ আপোনালোকক জনাওঁ অহা 16 তাৰিখত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী
Vosing ni phai pho arni birthe adang theng piak lim ke emate World Environment Day ajai me kedeng pona son thak thak si West Karbi Anglong Jinthong constituency arlota prek jam adim theng piak lim ke emate World Environment Day talondun lapen lapusona porpachit ondun sit thang moa mondolia tumta theng piak lim ke emate World Environment Day ajai mek lapen labang so ajai me kedeng ponang koke ili Karbi atumate muni datum ke theng pia phanjong si kang hon kalana pona ve pulotangti kereng jia phan kasik sak dota haipu matha ponsi ronga toga no sitami lapusona sai klempon lopusi than pachini pon Jinthong Ben Martin Ingleng Karbi Anglong News Karbi Anglong Autonomous Council of Hanchiki ke pin pen rong teke area arata tum thorpak pen towar ka chislama sai kedeng pon Wo signify pho arni lakhain kor frog dwar bagori constituency angkang rong teke area arata tum Karbi Anglong Autonomous Council of Hanchiki ke pin pen towar ka chislama sai kedeng pon Labang so towar ka silampon ke rong thom arata tumsi ka chisilampon edon pen tangka pharo isi lapen ke sakorimati service ke do atum ke edon pen tangka pharo phonsi chirung ponlu lapen I homa gari along pen suri plisi pi ponlu Lasila bang so towar ke barla pora hut an ke lang ke theluti school college student atum school dunun edetiti lasi langroy along kalwar nangdon piason te mesenji pusi rong asor borsing rong hangpen local MSC mate EM Richard tok bia phan choning ripon Lapen ke lapu EM Richard tok bike lapusi biri bithungta lapusi do laplu lasi labang so towar ka selampon along nang cherap nang chetu duna sonte mesenji puta ramson rong hangpen nang pachini dun Sitame aprang habangke labang so atowar aputhak along local MSC Richard tok bipenta nang cherap dunlo lasinone phongphong bangke ki hang he chinam lo puta ramson rong hangpen pherang ke athengnu nang chethandun Lasi towar abangke nang rap resita langroy along abangke kalwar mati kosvia bangle nang pivek thapusi hawar arata tumpen EM Richard tok bia phan kachoningdi patupon Kajironga pen risaninti Karbi Anglong News Media person van Francis Kadong Pilo, nitum la so bar cycle on pot, nasi hokpen lam lo la nilitum la darong teke hawa nitum rong free arat do, darong free arat la ke peneng nengkan de ke claim la pugali, nitum hakku penta nengkan sek nengkan jang la nitum tuar pan tuar ke soy puta ho, karbi tum teng nitum na puta kroy, sinengkan singang bong pa nitum batah ni claim iklo la bang. Tang de rong teke arat mati la bang so tuar kecil leng kenal tum rong aras kecil leng iglo la bang so tuar bang Ni tum tak angkang sikal ke rong siwet te wai pita mela ke tarapung borpung ha taksi ha rong pia rong sana te terona rong la ke tarapung borpung dal sotwar se celeng ikthor tang de la bang so tuar kasilam kenal tum adon se kecil rumah tang de mani la pusona ke radun dulu ni tum non thu bangke majok khone tum kra bane ni tum don me kar pen rong pierat don don long pharu isi chirung pen mane do muchar bang ke cerap dun penang bong bisi ki pita dulu pen gari ghura inut bahani tum do gari ghura ta lata chipi dun lo son se tum thang rong bangke akenang do kok opportunity tum la bangke selamik dalo thang tangka pen tang de la bang so tuar nili tum sita menang home river hilik pide de ke do la so aputhak la barikha hut tang de nal tum ke dam ke bang ko son ko an bak sik sak do ni tum la ke barikha hulu pulun te ahokla ma ke ni tum dak pen naita school college ke no somar ni tum long penang do la so somar tum ahut pen lang ke du lo pute gora abja phrongan velo lang ma se parone pen deng sing deng ni puali lang ka dang deng long sing deng proxy do lang deng proxy bang ke la ke dam ta deng proxy hat po ke bang deng proxy hat po tong se aber sun de thor ke kang dong se school college long hospital ke dam hulu pulun la ke majok ra chetong wek lo ke tang de la bang so lang deng proxy ke hat do pun nang li pen pachini lo la bang so puthak ke cosway sita me nang don thapu nang li tum la bang so arat hoi rong teke arat hoi pen Karbi Anglong Autonomous Council education di ma phan akhe Richard tok bi phan pinik kachuning rido ji matang do ni tum ma ke la ke pini dat pugali lo ar frang bada ke chuning rido te ke chuning rido tame nonan ta ke claim te dalang ma ke la ni tum lagi pu ka so saralam kali la major thanglong rong lo ni tum ki pu batai lo chuning ri lo hamphang song bada ka prek youth pen chenglok song taksi rong sar tum pen chenglok kaduk ko ta ni tum batai chuning ri do ko lo ta ke tong thek thelang ne ko pini ta non ta ni tum long le lang la tang de la bang so tuar mate ali ge PWD andar lo ma tang de rong ali lang la ke
laki alu an make rong tual nang tetapi PWD kah lah yang tiarong nang parcot an make laki PWD tual lo pen PWD tual pen hala lang nang ke hat isia karbar do la karbar pen tuar luan make laki ni tung rong tual lo laki tangtela PWD antar ali bang ke PWD tu nang lapson nang cepan dodo ma laki lang lo pute ningkan segmen mantu ni ningkan hini thom pen batai sisi baga do i jamai laki ke claim ningkan sigi ong tela PWD tu hanta sa ko pini ke pacini ya son do ma nili bangke ke chuniri kang tuma lalo PWD tu dak permanent lebar do mati la permanent lebar tu mangke methang size si alang tum ke cipi do asalang tu mangta la so tuar bangke langbung punon jat kadu punon dame lang tu mangke nang thu pie son te ba nang claim piber te pu bang sini tum chuniri kang tung lo nali ma chitani ki ma nili man lake borsing rong ha la bendak hemari rong hang normal rong asar sinili arpu en bok ফুলনি আহাবার আংকাং আলং সিতামি ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে আরানি কেতালন্দুন সিগনিফাই ফ আরনি ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে আরানি পাচেতন্দুন সি ফুলনি আংকাং আলং কেদু ফুলনি রেভিনিউ সার্কেল লাপেন উত্তর বরবিল পুলিশ স্টেশন লাপেন ফুলনি সেন্টার টাউন কমিটি অফিস আলং সিতামি ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে তালন্দুন সি থেংপি আরং কে এদুন আজাইমে কেপামান পন লাসন সি ফুলনি রেভিনিউ সার্কেল অফিস আতুম সিতামি কাপালাং মি সেনজিয়া ফানপুরা মির আরং আমোখা কে এদুন along tinalong sitami pherangke kahumri dam ahut sitami nangache thandun atengki moke bangji aningkan apor ahut sitami lapuson world environment de arani talondun bomji athe ilitum thengpi thengprang kenang sot athe munit kereng I sitami lahai pensi reng bomlu lasi thengpi thengprang aphan kanghon kipi akenang sot pusi jethanpon phuloni pen oroning tikathor Karbi Anglong news ini tarik pho world environment day ulasarni pache ton ponsi ini tu VDC office long phuluni VDC office long lapente mohila morcha president lapen youth morcha president pen block sor kaddo gabi selang ponsi tirthe adang long non thengpi ke kompi ga joine munire tum lason nange sungi ponanga joine sinilitum laso athengpi pini VDC office long lapen phulunia constituency long along epono lasila so athing piki epon ke ilitum ke wang jiani munit pen chenglok jontu januar pi pen chenglok ilitum mesen arve pen ke pa ongji la pen te ilitum esi thege wang anta wang khunji aso aphan nilitum matha ponsi pini nilitum laso athing pi epon লাখাইন করফনিলিপ এমএসি কনস্টিটুয়েন্সি কে পারলো তারাপুং আরাটা তু মেথাং পেন্টোয়ার কাচে সেলামপন পেনপুর দামি নিলিপ নিহাং নিরেপ নিচি পেন আনংকাচে থাং প্লুপকে তারাপুং বরপুং হেনলো হাদাক আহাবার কে দোলাকে কোমাতনি আখেসি কে দোপুতং কিতিনমা কালি তারাপুং বরপুং আহাবার কে দোকে কার্বি আখে সাইদেসি হাদাক আকাপ্রেক আখে কে মাজকতা আবে পিনপুর দামে কে দামতাং এমএলএ কিলিক আহুত নিলিপ এমএসি পবিত্র রংপি তারাপুং আরা দাফান দলামারা আলং আন হাংলাপসি ইনুট লেমস চেয়ারম্যান রাম সিং ক্রো আহেম আলংসি ভোট কেরেক মিটিং সিতামি পাদোপনলো বাংসা মিটিং আহুত এমএসি পবিত্র রংপি রাত আথেংনো লামচাক চিপিতে কাংকে নন ইলেকশন কিজুটলো পুলোতাংতে নিলি কে হাইলো পুলোতাংতে তোয়ার সিনাং ক্লেম পি পাংচেং পুপুলো সিতামি পিনি আরনি আন্তা তোয়ার কে সিলাম পিপে লাসি এমএসি পবিত্র রংপি কাচং থইকে বাতাইকে থমকে চকলো MSC batai hini MLA batai isi anlu lasi hadak tarapung ahawar aradatum non kaningri hangjoke non nilitum tarapung ahawar aradatum komat arlengke thea phansi ningche thepoma pusi kaningri hangjolu lasi non hadak aradatum non kamatha chikirlaji dokdoklu sorkar kimi along kedodonji thetanlo pusi chethan ponsai athe tarapung ahawar along se chelangji athai mate hospital avi karen ave lapen komatni ahem thedung akisungke phoa hutta Karbi Anglong Mouse Council pen nangkelang ave athema kedamtang hem meke cho ahut choningri lo sitame choningrita rabre tomon ke the hemret kana hok ahut sitame rabbang ave Karbi Anglong Mouse Council ke haya bang phu atum majok aphanle choningrita rabre tarapung arat sarpimar sarmar atum ke inut ba Karbi Anglong Mouse Council ke chari abang pholong poisa ka cho hangdam pu ave inut bang hiniatum damta ingki ke ari angse toy juititi pusi rat chethan ponsai lasinilitum tarapung ahawar arat atum ke hangdam de lasi Karbi Anglong arat doan nilitum tarapung ahawar arat atum aphan nangmun thidun hortha nilitum ko anchepaning ding nang langma pusi rat atum pen kaningri hangjo